Musiaisia wa Mutongo TV watinda ata ninawe kwatyo kana muthenya waku ni wakwa ila na niwende na kutani ilungusitu muthenya wa munthi ni musini wa masako ninakomana na mrembo na Kinengo endi Kinengo kichake na ki special muno na niwe kitumina mantha na tuoka twakomana nthini wa kilungu cha Inengo akatano omunthi etukwithia twi mumanya wenu wau Inengo siake na etwelese kinthini cha Inengo na indi tuende anita wasalisha beti wambua nina ukethia na naudhocha mrembo. Sasa poa sana musio ni musio masako kwa siata ikuseo no suwa lakini thank you tambi endo ambokethanya nikana itulika kwa maukulio wetumia kamera yake thia musisi wa Mutongo TV mutabi wenyu na umiteba nduma Mutongo TV lama sisa sia Mutongo TV nitawadana wa mbondo ni mukamba wa kuma wandu beta walo talk lakini mbai tu all over Machakos kwa ni mukamba kibindio na nye ni producer wa ipindi sia TV kana movies isikuwa kikamba tumwita Kumban'Ya wa Sinema kana Kumban'Ya wa Sinema asante sana ndiko the muno kukomana na ma producer especially la tunene ya ma sinema aka kukicha kuni special Diana chumitaba Kinengo Kinengo kicha kwa chumani tena kwambia miaka more than 10 years ago ndi apply kulika college ona ndiye si maunduma producing ni chao ndiye si editing ni chao kwa hiyo binda yu kabla nilike college na apply te courses ile imwe itawa editing na ingine itawa broadcast journalism broadcast journalism mundu no watu wenye kumanya kanani maunduma TV editing ndiye na idea ni chao lakini no applied wewe wende tosoma kinduta na mbokimana kilani si na idea na cho no broadcast journalism ndo ibinda yu be mwitu etawa simaloida jom ni walo talk na ai ibinda yu ai citizen ko natindani wite simaloida jom kaweta nda kudwa ta simaloida jom kumbe kindu kiu eka nicho kitawa broadcast journalism kwa ukilane tiwe college ni editing na the college na somea editing na eventually editing nione ndiye na editing by the time niki graduate editing na the best student kwa editing awetiki unachona Kinengo in fact umunthi twithia twinene na kyulwa Inengo ile chambe ni cha Kumban'Ya wa Sinema na cha Keli ni cha editor Kumban'Ya wa mabisa tuneta una kikamba oloko bulanya so editing ndo akwithia editing ukathi kwa sa ango kamera ya obulanya chuke chume kindu mundu asisia ukona kiendesia tikindu cha kawaida lakini tata namba kwambia denda wambotsuge nonbe mundu usikia isie na ila tunene ya producer wa sinema ni kwati musisi ni wakwati ni chao be mundu be saingi to nawe na mundu umwe na jona na twins ationa menena ationa mehagiana na ni mundu umwe editing isu mumika hata twambela pa so editing ta we kipindi kita wa igiza kiakti yetu na mwitu yeta wa Sara ndanu ni actress noma mundu na nini watchite na wimanya no wewe ka act stand well you can do takiwe ika kwe undo ushutia tika waida undo ushutie withinge no kwambia kushoot for example undo tuileva whether wenda edwengali kwenu ukesa kwindia ndo move camera at all na ona movements yake ukesa kwindia ni nikana uyuka kwika kwa editing kwikendwe na tofauti mbinge mundu leo sisi ya TV na kese kukomanya kana una mundu umwe maybe no kulie titakiko kwa ibinda ya sabu no okanikala ntba on shoot usioke kala ntba on shoot wotsaila ngusongya nesongya o nondo yui kana yu mundu si ethia anengetwe script eko soma yuwene nata inwe nondo tunena no makonena tika kumeanisia konena na neno kanena yu mundu numwe na no wiba ando ambo mushuti atago
Ndiamba elewa. Kindu kiu ni chosa mindo time. Nondo ni we shoot tamalele. Aileva u na aileva. Na we make sure kana reactions yake undu sai nge kukusisia kwa medho na undu we unzisia kwa medho uka make sure kana nikwithwa na mundu wa continuity. Continuity pamwe na director nula wa kuelekeza kila mundu kwa set. Kubangithia. Kwa u mundu wa continuity wea wake munene ni ku make sure kana whether nzue kana medho me CCT bandu bana I make sure kana mundu si wakanga likweno inge medho asuma CCT ba o level isu ni kana we sisia kwa TV nukese kwambia uiona mundu wa CCT ngalikwe kwena enena ziti ba ule mwenye anajibu asiti bandu bangi kwa ube mundu si wa continuity na director nimo hakikisha kana continuity yesu yepo nundu editor nene lewa party su ya kwamba kosa mundu mwe na mundu ungi bakando na wela ukamuka tuye baithionthe nye na tinisu wakwa lakini yu tusiti yu nutwene ithionthe atago kana tweto tungeme utuyeli situation ya kwikia twinsasu meli bandu pamwe saa ingi nitutumia mundu abwanene na actors ukesa kwithiwa whether ni wigekite most situations mayona na cia mindo uthio mostly ni side ni kana wetha mundu ni iki wig ukesa kwithiwa ti hard muno kuitonya kwithwa na tofauti nene muno kwa situation tesu kwikiwa mundu abwanene body double better wa body double mundu abwanene na actress waku lakini ni mumkwata kweli mebo be andu meta wa stunts double be nukona ona movies ithisia asungu mundu ayeka maybe kutwa ngali ni sembethetwe na mundu ukeza kwindiwa mundu la kutwa ngalisu ona ti actor waku lakini undu mume shoot you melekana ni actor waku yu ukeza kwindiwa kwa long shot ila ya basa ukeza kwindiwa ni stance double ni where kutwa ngalisu na with you you waka kwa close up ni ba karibu yu ukekia actor wako bau lakini useme basa tumasiti ntwele ni mundu nuene ni umbwene kwa basa kwa saido lakini ndutonyo muona mindo uthio nesa lakini yu waka karibu kwa close up nicho ukuona yu actor wako. Wow, thank you sana na indi mondo musiaisia wa Mutongo TV twende no kwatiania na mundu ani kitumindia mbengu yikini Kinengo special na muno nundu ni mundu muka muno tukovete kuona aumbadye ma sinema kana producer aume lakini umundu twina mundu muka na Keni Diana no twende no kwatiania na kendhinu akirungu cha Inengo mthanyani wa mundu maybe nunu kudye industry ya usanii nundu ino ni acting na filming kwa kubi kuma baya undu miaka maybe 5 kana 10 yailie na ni mundu we withite wibo wasisi at least be na mauvandiliku ala mebonekana maybe no nasi ti serikali tu ona ithi consumers ma sindu ila mweseovya nitwambie kwilwela tene ndona mundu tona kwethia tanyeta unungukea ni watchite igiza tene ndona andu mengi ma watch ya local content lakini oyube na consumers ainge maybe utona kwase ni chokila jeli tukuka ngombe yange ni kana isikwithia consumption ya content ila mweseovya kana ya sinema ya Kenya niende na kuongeleka unundo nyoweta ni kana au katenange andu mayesi ubo wa film ni chao we ya mundu karia ya kuni film ndio umeelewa na nundu wo maina culture ya kusisia movies yes kwa huo natoa saubia movies ta producers ta filmmakers ti andu aingi meudhi kuona movie yaku nani ti andu aingi meudhi kwa theater ona ibina ila ya DVD ti andu aingi
matho wa DVDs kuthi kuona movies, lakini yu andu ni maende kueleswa na kumanya movies ni chao, kumanya film industry ni chao, na kati wa sindu ila sio sangia kwa be government na be empowerment kwi bodies mbingi cia film siende kumanyithia andu kana film ni chao. Ona masukulu no maende kwika project be masukulu me kwika mindo movies nene ona kusinda filmmakers ala mepo na nundu wa chao nundu ni maende kusomethwa na kumanya movies ni chao na movies itonyo kutethe siata. Thank you. Peke nungwenda kukulia na ni ukule nundu wa casting. Tene na thoka mathau no ini mwana ni onde naguo na ni ukule nkwithia we producer ni wesene na mondo ma ila winenga cast director wiya wa kuthia abangithi undu andu mekuka mailie nenda kamundu keilie na keilie maybe andu alokoma na more actors kana thau kimama thau pe mundu ka kwa munenga role kwa igwa kweso aye nundu akwithia be role nye utondo nenge kaona ala mumbona ba yai maybe be na film mwani watch it yai ka series singu kiasi na ndiye ndo weta masito nundu ni masito meni be madam umwe mrembo motha ukite character na characters wa mesisia mundu kwanza in fact niwe sini mumasiasi ndu mundu akameno mundu no asisi ubuke uyu mtu simpendi mimi nilimchukia tu na ile movie fulani wewe ando mayasi maybe ni wanenga mundu role akamelea pia ndo malea roles wanenga mundu script ya ku ukeza kwithia be bandu kuna be bandu ailete kukusia skala kana kunywa sindu cia muthembosu be alama maweta kana maikwenda kwika role tesu na ila mamanta character fulani maybe mumambite kele tu tasi mundu takwa ukithia nika kubi lakini mwikwata mwasa mwakwata kakubi nikaiya ngoba nini mwakwata keo nikatheke sindu cia muthembosu nimuka maybe muka compromise roles ithiana na script kwa script based on andwala mukwata kana other ukiala mukwata ve scripts mundu andika na ukesa kwithia kana ndutonyo change ndutonyo kumya characters lakini yu andwala ukwata ala actor ka auditions asuni mo ukwata asuni mumebo uyikata asuni mo mebo. Thank you. Uyikata na weta mundu mukanu wa intimidated ne o me ala me industry ne ino yapu kana ala mena mwanya tawaku ndini wa industry aye ni thitwe kwa industry no more than 10 years na ndina intimidation is ndina intimidation is wanaweka kindu kwa miaka nuka uka grow besi ndu imwe wikite na ukona ni makosa azikufanya vizuri kweli ukasenzia kiu ukatata kindu kingi wekao ukasucceed kweli kwa miaka yesu ibitite ni mundu ni kuibundisia ukeko ukamanya wekao niwo ukuendea nesa thank you na wekao iende yao ku build confidence yaku na ukendea kui empower ni itakuinenga kui grow ukeka research kuyana saiyu be technology be sindu mbingi muno utonya kuibundisia utaendete sukulu ukaendea kuibundisia sindu isu ni kana uongelele kwa skill na experience ila winayo ukibundisia ukiania kuyana na wekao ukaendea kugrow na ukaendea ku build confidence uko upa individual yoyote. Thank you wana musiasi ya Mutongo TV tuendee na kwatiania na mrembo mwe sito yake ni Diana ni Kumban'Ya wa Sinema kana wa ilungwiri wona TV ni kilungu kila ivata nacho kwangeleka nyubalo na be mundu la wethia itina na kitumwita Kumban'Ya wa kilungu kana producer ekatuthi movanini aende twasio kethe tukwetha tuende okwatiania nake na etravia project la winasio what producer into sio ketheti.
musia isiani na ukethienge na uthocha nthini wa kilungu cha Inengo wa katanwa umuthi twende no kwatiania na musia ithia wa ilungu kana mumbania wa ivindi mumbania wa sinema na nikethia wina Kinengo chaku wina cho kivau na wimantha bala kitona kumila bandi no mutongo TV ni tukwatamba Inengo na ututumia utumani mukube kwisila kwa ile tukenda 15 23915 kana kamandha na kwa kwisila page yako ya Facebook ni Sal Shabeti masitwa nele kana TikTok ni Sal Shabeti na kila bandu ni Sal Shabeti nena ukethia na uthocha ingi lakini na kuthocha ingi mrembo na we mumbe nesa by the way asante maybe no nukulita we producer no we ana interest ya kwati nundu mundu utona ku produce kindu utona ngengo kambia ndethe ana Kinengo kingi kinthini wake kikoneti okutha ukamatha we kwithwa mbe wa kamera na kwithwa itina wa kamera azuni maundu eli tofauti muno na andu aingi ala methwa itina wa kamera methwa very shy takewu wa kamera continue na asuno ingi methwa editors asuno ingi methwa editors no kulini kwithia ve andu tuthukumana muva ala matoneka ita ala meitina tena Sam na tena Kevu ni very shy muno na ilangu asinisha ni ukula sini kwithia nona we confident nyeuka nkuli ngwa we confident na ila mwango za role maybe no unekelelwe role kazi sini mrembo tu anataka mrembo huyu yako hapa basi kiuni kika actually mala taeli kana tatu nene likite set nanga act wesa kwindwa extras maye enough no mu kwenda mundu extra na wivau thank you ke walika ikao but role tesu no kindu kinini ti tasking muno ti nene muno aya pe kinungu kulia na nikuli on behalf of mashabiki alama cia sinema cia bande ya Kenya kana ile service ba pena project imwe yende o yuyu na nenoni andu me complain okumitandao mayase kana producer alama na kilungu chu masisi mama kana pena upcoming kana pena ndo ange mena talents nondu mease kana kilungu chucho sete ma producer ala nene na ndikwenda weta masito not ma producer actors ala nene na mako na ta movie ni mwanya wa andu ala ange mena wendi ila musi okelela actors ala to amasoye masekana sinema ni kwasi musamo ngisiweta producer kendo chucho sata kinu kivo na mala maingi wona actors ala nene nitamume kwoswa mala maingi ku act kwa movie CD saingi utonya kwindhiwa kana ni collaboration me kwika na producer usu ukesa kwindhia ni andu mese ne kwa me Twitter ku call in favors mundu takwa nga nene sene na for example mundu ta Alfred uyu wa Crime and Justice ane mwamotu yesi itwesu nuzokita matha wangi amecheza mpaka pwagu lakini sitwa ni alikilea Crime and Justice yes yutu asiye nituisene nake unga mukunia simunga mwea Alfred nina project na budget yakwa yano kamukulia wina time ya ku act nutonya kuka tukanena tukewana wakwata kana nde busy ne kuka ani support yumala maingi kiuni choki kika tukona kana yu andwa angi makona kana no andwala mamanyiki mesikie no mume kuitwa aye mala maingi tiyo nundu actors ayae mayuka me cheap bembesa ila waili to maiba na most of them besa sio yulu lakini whether ni wisene na one of the actors kana two of the actors okaneno na mo mukielewa na ikedi wala isiko kuka kukusupport lakini ndo alikobo mbesa ekangwetilele vunika ati dimetukinundo amasa bona ni kukulia ni kwithia ani mokulia andu makula sina mayai wane mundu akumasungia pe actors kano andu angi tukomani na mo mitandao ni mayasi kana no ukyo kanenga wia ukanenga role fulani na wiri mbiba through exposure si ndio sisi iko kana si iko onaitha kwa production yako siko
nini sisi kuona ni wite andu maiteta muno lakini kwa production yafanye ndika ona internship nondo interns moka internship ni interns ni alandu mataminite skulu kana kwa kupeme usomea wea me usomea wea kwa umoka kwa set yapa nondo nimekwika wea nimekwika wea unatha tethesia mundu wa kamera kana mundu wa light nengi baiwe yake akwetie kwika kwa u ni useo kumanda at least ukamanenge una transport kana lunch okindu kinini at least ku appreciate kuone the appreciation kumeke ngo nundo ndio nimeulana nimaende kusoma nimaende kuika experience lakini at the same time bado nuende kumatumia ta andu mawia kwa u at least nuailite kuma compensate kindu okinini production ya kuita wata madam producer company yakwa yitawa Kadi Media Limited. Kadi Media Limited. Mundu kumanda mitandao ni no Kadi Media Limited. Kadi Media Limited. Kila bandu. KADI Media Limited everywhere. Tuna website. Iyo nitie ilasindu tuke kwika. Twika muno content movies ipindi saingi tukanewa wia na anduta maisha magic tukamekia tukamaproducia ipindi idhisio also nitwika kindu kita wa fixing ne whether be andu maumete muingo mekwendo shoot kindu ku Kenya ni lazima collaborate na local media kwa unitwika awiyo su thank you kwa unitwika awiyo asili maundu ala mwika maybe no nukuli ile tuonene ya production a full production now suli team ya ndo ainge nisi producer ve director maybe katutala media ve ndo ainge muno a team yithwa a whole team yani kwa production content creation bayi la yikawana mundu umwe yithwa ni mkwendo manza ni kwithia ni actor lakini ndiri yani is behind muno so be crew na be cast ni andu kuthauka ni more actors na actresses alafu yube crew ni kwambia executive producer so ni ulae umanda mbesa siya kufund projects idi aya be producer be line producer kwa project idhinene be line mundu wetu wa line producer usini wacha nenda timituke wenda bye ni wacha nuko na budget ya seubwa mundu wa line nuko na kwa budget bai mindo isu kila kindu ke kwa list mundu yu eta wa line producer atia list isu isuta yambe kindu kina chailite ku cost kuma kutumia kati wa budget ukeza kuithia be mbesa si allocate itwe kwa kindu kina uya wake ni ku make sure kana nisiania mituke next sio vita aya be producer nula make sure kana kila kindu kwa production ni chende nesa ata kwambia director camera light leuo logistics transport mailite kuma ba props kila kindu aka make sure kana mungami munene kwa kube wa kila kindu next aya kwa producer munini wa kene production manager munini wa kebe production coordinator aya na be production assistant ama utumanga kuma bau aya ukalikila camera ve camera lighting ve sound suni ando ataru tofauti aya mwamina kwa production you be kindu kita wa post production you nevala upata editor mundula eka grading na be grading nuko na mwa shoot mauma location muka shoot na camera sienu footage su yoka kwa editor akamisisia akona kana langi nduilienesa bekindu ki off kwa we wa mundu wa color grading ni kusisia kana langi wa visa
ni wilene saa na we broadcast standard. Thank you. Osuni wewe ya wake. Next. So baukwa post production also be mundu eta wa post production sound. Sound ni sauti. Wasia. Wasia. Wasia ula urekodi yetu kuma kwa set. Woka kwa post production ve ku balance kusisia kana wasia we yulu muno kana wembe ula wembe ukamba obanini Masami tunaona mathela nona kamera wako embia tusonge kusonga atine ni project yaku ila current na maybe no tutorelie project ila wiki tena bali kwatikana kwa mituke kana tuminina ya muthia. Okay. Project la Academy Media yekite na ila ni produce yete sitonyo kwatikana kwa channel ya Academy Media ya YouTube ito Academy Films. Lakini wathi wa Manda Academy Media no kuona wawiyala tu yekite before the ila current ni comedy feature film tu yekite film ya kudecha comedy yetawa pwagu na yikwatikana kwa YouTube. Wathi YouTube utawatch tu umanthe pwagu bau. Please, that way bau wena internet umeboeka ama umeshangilia uko happy likaba embi wa Facebook YouTube Manda pwagu no imwe anokuthi wiloele ona akutane tikatane teithioka ona akutane na we subscribe pale kwa Academy Media iko tu hapo kwenye YouTube na ngaliko sio ndei ningi temine mituke project isu niyo latest na andu mathima watch undu tu waweta andu mathima mone na my subscribe kama nenge channels cia kusio onde ila kuma Facebook nginya YouTube na thiabe namba ya simu. So channels see on the platform see on the no Academy Media Limited KADI Academy Media Limited Twitter, Facebook, Instagram na YouTube. Mawea maitu o you twenda kwende ya kumeki ya mindo YouTube. Kwa mundu athi ya watch na I subscribe ni kana twekia content ingi biseki kwithiwa ni wamanya ni kana ukia watch. Mundu kwenda kumukwache be na simu namba ya simu mundu kwenda kwakti kana mundu kwenda kumutethia maybe you never know. Be namba ya simu ni utonyo tukwata kwa 0725 015 023 kasi okelela 0725 015 023. Thank you sana na nundu wa masa watu vingi ya kilungu cha Inengo twethwa na mrembo mwene Diana likaba yakwa mitandao yoni Academy Media sisi ya Facebook app YouTube mena project ilanza unani pwagu ingia pale watch subscribe like share na indi tuende ya kutana munenda kutia na katrela kanini ka project yetu nene ya pwagu na ningi ngati anga likosia Facebook yakwa na mitandao yakwa yonde ni Salisha Beti na twekoma na ingi wakatano ukite nitawasalisha Beti wambua.